Toyota Prius gibrid. Жылы 2014, объемы 1.8, бағасы $11,500. Arka жағынан görünüşü. Bir içki salon tartып жабылып екен, içki тартып қоялық десек. Нарқы жақтан ба? Водитель жағынан açılат екен. Так, көріп қоялық. 4 айнеттің электростеклоподъемникте. Сиденьялары мынандай материал тканевый. Өзінің штатный мониторы бар екен. Приборный панели нарқы жақта. İçi таза. Chevrolet Cruze 2010, объемы 1.8, басы да жазылып тұрады, 430 000 сом. Коробка автомат. Жана алмашуда жолу бар екен, Porter машинасында. Так, içki салону шундай. Штатный өзінің мониторы бар екен. Мында ачып эле көрөлү. Старт стоп барбы? Кнопка? Баягы без ключ. Ключ менен экен, да? Баягы кнопка менен басып жандырып, өчүрүп жандыра турган. Люк бар екен. Так, пробеги 210 774. Honda Accord. Оң руль. $2003, объемы 2, телефон номерлері есін. Бағасы $5200 деп қағазында жазылып тұрады. Дағы бір Honda Accord. Сол руль. Люк бар. 2003, объемы 2.4, коробка механика. Телефон номерлер 550 92 05 93 екен. Так, içki салон bir тартып беріп қойын. Так, мына 4 айнеттің электростеклоподъемникте көтеріледі. Антизанос кнопка өчүрүп жандыра турганы бар. Подогрев сидений 2 режимде. Двухзонный климат контроль. Но телефонун окшойт, да? Телефондук экен. Баасы $5800 деңерим? $5800. Мындай сиденьялары жакшы эле электропривод менен экен. Сиденьялары. Могу жеринде кичине жарака жыртык жери бар экен. Подлокотник бар. Subaru Legacy. Sol rul. Универсал. 2007, объемы 2, расход 810 литр. Телефон номерлері. Басы $7000 деп атат, айтылыш. İçki салону. Подогрев сидений бар екен, 2 режимде. Toyota Camry 30 кузов. Европеец бе, американец бе? Американец. 2004, объемы 2.4, телефон номерлері, коробка автомат. İçki salonu bir tart bu. Пробег қанша болып қалды? 150 000 миль. İçki салону мұнда екен. Так, басы 7-ден $7000. Телефондары шындай, да бір жол қайталық қойатам. Басы болушу $6500. Honda Accord
Sol rul. Анда өзүнүн литиолорунда баллондору. 2003, объемы 2.4, коробка автомат. Люк бар экен. Так, ички салону. Бул жагы под мебель экен, жакшы. Өзүнө тарта, жакшынакай көрүнөт. VSF бар кнопкасы. Двухзонный климат контроль. О жеринде так. Подогрев сидений бар экен, подлокотник тагы бар. Өзүнүн сиденьялары, роднойлору андай акыбалда экен. Кожа. Басы $5,500. Автозапуск тагы бар дейт кошумчалардан. Honda Accord. Комментарийге жазып койгула, 8-ci поколение болса керек, эгер мен адашпасам. 2008, объемы 2.4, коробка автомат. Телефон номерлери 707 10 0000. Европеец. Кен Европадан келген. Ички салонуна көңүл бурсак, 4 айны этең электростеклоподъемник, корректировкалар менен бул жакта. Мультируль, антизанос кнопкалары, өчүрүп жандыра турган приборный панелдери ушундай. Бул жакта да бир информационный дисплей болса керек, штатный өзүнүн. Подогрев сидений 2 режимде. Анан отуруштары мындай комбинированный, чекелери кайыш кожада, ортосу мындай рельефный тканевый материалда экен. Бунун баасы канча болуп атат эми? $8,500 болушу дейт. Жана ушунун эле жанында Toyota Auris. А 2009, объемы 1.4, расход 4-6 литр экен, 100 километріне, коробка механика. Так, жабык экен, мындай эле көрсөтө берейин, айнектери ачык. Так. Сиденьялар ушундай тканевый материал. 5 ступка коробка. Басы $6,700 кагазында жазылып турат. Honda Accord. Сол руль. Өзүнүн заводской литый дистеринде 4 дөңгөлөк тең жайкы. 2003, объемы 2, басы да жазылып турат, $6,000. Коробка механика. Аркасында фаркоп дагы бар экен, заводской. Ички салонун бир кыска тартып берип коеюн. Ya Бүркүттүн тырмагы менен кош экен, машина. Жакшы. Mercedes-Benz C-класс, комплектация Esprit. $1999, объемы 1.8, коробка механика. Телефон номерлери көрүнүп турат. Ички салонуна кайрылалы. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Пробегин көрүп коелу. 462.498 километр. Канча деп аттың эле бунун баасы? $4,000.